suka mai sini usaka me matau a Nai loko fia fia malo si lava mai Mea malo si lava mai Ala kokua lo se sofu tau fo Tuki loka manai mango e whaka tapu solo Ala nonui ala ni kakala e kolo kakala Ka roni kakala e kolo kakala E te soni o California a whi anai a e sola Ua noa tanima Penikai e tareima Tau mama e tawa pe Ka mousi mea Si i peka e ha Si fai fantomia Leta soni o California A fe anga e sola Ua noa tanima Penikai e tareima Tau mama e tawa pe Ka mousi mea Si i peka e ha Si fai fantomia Si i peka e ha Si fai fantomia Ko kole ke hufanga ngai whatap ko do pe ko sona whakika e tā moau ai mō meniti ko ni ke whakahoko e polokalama ngā maheni e whai talamituai ko alueni hono tau tōlua hono whai polokalama ko ni o kui loa ko special heart talk ai patoa. Pea ki mua ke hu whai polokalama o ko ma e roto mawhana mōni ke whakahoko e polokalama ko ni. He koutu ko polokalama ko ni tene whai whamahino ke tā katoa o mea mai o pēo whikau aki ngā ue o whakahoko e whinoto ko ni. Pane o ngai o ko whetuka whamalo ke tamai he wani he ofa mo tauhi tai whiriwhiri mana ko ne whai ma te tau tolo tawa o sia mai ai a mo menit ko ni koe kaha mo ui, o koe kaha taha e te tau tolu, e hoko kia whakatamak, a more mo ui. Ko ia o kou whamalo ai ke tau hitai whiriwhiri manako ia. O kou whamalo ai ke te mo tolu koto a pēna mo tokoni mahano teo teo e polokalama koe ni, koe polokalama whaingata a mo ni ka te au. Ka neo ngoia, o ko utui, e tokoni alangi, ke uwhai, e whakahino hino, me whakamama koe ni, o whikau aku me ngā hoi koe ni. Pea me iai, e lava ke ma ala ala, ai hala o i krobolo, o kamata a pongpongi, o whai atu. O ko lawe i pēo koe ngahi tawhaki whapoit kare, o ko lawea, i ngahi, ngā hoi koe ni, Pea ko kore whamole mole atai ka teki motolu. I ngahi mea koto ko hoko. Ka tā alo alo a te tāko. Ta te tā ilo ha whialaki. Ka tā alo alo a el malawa whai ha ngā ue. Ta te ta whai ha whilaula. Ko ia o ko kore ke mō tokanga mua. Ke ngahi mo ni mea. O e whakahino koe ni, he o whekau akia mo i ngā ue koe ni, talo na whuatuu. Pea koe ku talanoa koe ne pōni, o ku kaunga ki hai, ai tongi tupe a Nusila, mo i tongi tupe a Australia. Pa kono tūtū ni whakaluku fua e ni, e whai a te pōni. Pea kou tui koe ne osi koe ne pōni, bai mama, o iloi he tākat katoa e tūkunga, mo i waka, o whalawa kou polope kuki whiia. Ko ia ko whamalo ka te ngoto me whakalotolahi ko whamalo ka te ngoto lo kau taki chapter ko toa pēna mo i heni i he weekendi ko hono kawe au a hono kei puke fuka ke lere aki.
O go iloi ka pau I kai ke hiai ha kakai. He kai ke hangau e tu. Ka he taim te tau. O lawa ke tau tuku. Ai kakai o hoko ko whakamamafa ke waka koe niki tua. Ka lawa ke tau whanua e waka. Mahalo pe koe tau takai tu o ua mai. Mo takai to o tolu mai. I he wā ko ia. Waha ko ia. Nga lawa ke tau toki pick up ha kakai. Ko tau tuki tua me mo menitini. Ka neongo ia ko fia. Mo kole haloto toa. E lawa whakahoko ake polokalama koe ni ka teng motol. Pehe ke kainga I Nusila. Pehe ke kainga I Australia. He ko iloi ko hofi he o peo koe koe makatuunga ia mo tau ngai polokalama ngā ue. O koe ke makatuunga ia me tupe. O koe ke makatuunga ia me hatoi mea. Makatuunga pe koe sino o whimutogo ni. Paneongo ngahi talatukia. Paneongo ngahi tuhu ngahi nima. Mo ngahi taau ngahi longutu. He ngahi elelo koe afi. O ni hanga tufa mai e mamani koe ni. Mo ea ngai fe kita ai tonga ka go iloi whapapau. O ulahi pe kakai lelei. Ke nau whai hangau e lelei. Pea mo no whakanofo e tau whanonga. Ke mea tau whemau ke tau whanua ki ai. Ko ia kai ke te whakaloloa ka kokore. Ke kamata. Ai fo I polo kalama. Ai api tau kamata ak peia. Ai mea anga maheni. Ai a oko. Tuku mai ka te au ke hangalaua te asenita. Ai a ka asenita ko kehe structure F. Oe. Iwi whaunga ngā we. Me ko structure effort. Me mo scheme. Ai o ku talanoa he toko lahi mo tufaki. O pehe to kua ko tupe ko scheme ia. Ma ko whemau. Ke whamaala ala ta whaakat katoa pe. E ngau e tupe ke mahino. Ke tahakat katoa. E ko makatuunga me fie ilo. Mo makatuunga me he sio kita. Mo makatuunga me fie lahi mo fie ha. Ko me ai aku makatuunga ai. Ai whae ngai tuhu nima. Ke whae ngai tuku hifo hai. Mo ngai tuku hifo hai. Ka te utanoa ke kehe structure effort. Pa mo scheme he poni. Ko konga ulaki ko investment ni. Pa mohono kehe o mo scheme. O kuia e te whito I kehe o investment ni pa mo scheme. Pa te talanoa ki ai pa ko loto ke whanongolele ma Australia mo Nusila. O ko neongo Amerikani mo ngai palapale malalahi koko Amerikani. Ka ko iheni au pa ko lava solova. O kui kai ke lava Nusila. He ongo family ko iake na hanga solova. O kuna nofo he aha mo po. O tā mo telefoni mau video chat mau pe mo naua. Angahi mea kātau ko ke whakahoko. Ko I fo I video he po ni ko final decision ia. Ke tupe kātau I mamani he tapa pe ugiai. Amerikani I Australia I Nusila. Ko konga ulaki ko investment ni pa mono kehe mo scheme. Ko konga ua ko no structure o tongi tupe. Ko uhinga no structure o tongi tupe mo yang no whao ko tongi tupe. Ko konga tolu mo konga wha mo konga nima ko tui te whai katoa ngā ue ko me Black Boy. Ko uhinga ke mahu inga maalie ai fika mo e ngahi paanga na lava ke toho e taha katoa. Mo paanga ulava ke mo ua ke totongi. Mo ngahi mea katoa ka te ulava whai e Black Boy. Aia ko konga ua ko no structure tupe. Ko konga tolu ko ngahi palo mesi mo no tiliva. Ai oku iai kakai e teki mo tolu o pehe. Nai tala mai peke whakahu e wike tolu pa mau vai. Nai tala mai peke whakahu aia ko huinga tānoa te utalanoa ke palo mesi pa mo no tiliva. Ko konga wha ko tong tupe mo no whatongia ke foi non-profit o iloa ko American Tonga Global Diaspora patoa. Ai whatongia te fito o tongi tupe. He koe tongi tupe koe foi misini ai waka. He ka pauna e kai ai tongi tupe, he kai ke au ai waka ia global patoa, ke mea ko kwa o koe kia he taimini. Ka te utanoa kia, hange ko glau te whai whakaino ino ko ia me Black Boy. Kono atu me Black Boy a ngai fika, ne ia e tongi tupe, na ia e tongi tupe hono kamata pa te watu kata ufika ko ia me Black Boy. Ko konga ono ko mea makehe, te utalanoa ke ngahi kati, au te ke whai he global a ke ene ngahi koloa o lawa tauhi heni. Kono wā, ko kuhanga ui atu, e ngahi chapter katoa pe o anda i he global, he osiko ne ngahi whima wahe wahe aki.
Ko hono tolu te ulawa te ulawa ke watu a ngahi tuna meni a hapai, whai a talanoa ki ai. Ko konga whako te hopo, mo isleri whare tui papai, papo pirimilose. Pa koe mea makehe ko loto ke tānaki at ki hen, he ui ai tokanga makehe, a astelelia ke whewhine koni ko kelela. Kelela, te ulehe poni ka koe. Na pepe te whangalo i takai holo pe koe, pia ngalo. Ka fulahe o whepoto, pa te ulehe ka koe poni. Koia o kou kore ke ukamata he foi a senita, pia koe foi a senita, malope, pe te museo mai ki hangoto he ua koe, koe tohi tapu e tupe, a toi koe. Pa kui loe he kakai o alu, pa i loe he kakai o hau, ai uhinga o ngotohi koe. O kui loto katoa fika kou tonu, o kui loto katoa information koe o tonu, ai mea kat katoa o fika wak moe tupe, o kui loto he tohi koe. O koe ke toi iloi hataha, o tatau moe risi koe, o tufaki holo he ope. Koe risi koe tufaki holo he ope, koe loi moe kaka. Koe mea katoa tong tupe, o kui hongo tohi a koe. Pa kui loi taha katoa, ai me, o ngawe ofisini, i hongo tohi koe. Koe hongo tohi koe ko kamata e ngawe ke tupe, pa koe kamata e au. E kamata ko no e kau ngawe ke na umai koe ki ofisini, na e whekau ke na uto o sila, koe sila katoa pe na o mai mea moutolo mo pei ini, o tauhi a hene fupini, fupini o kua, o tuku katoa sila mo paanga, ai taha kotoa me chepta kotoa na mai me iai. So ko mo pe mai koe moutolo o ku kil mo miliona, taha whaha mo fulu, e ikai ke lava ia ke na palanisi, pia mo sila koe na o mai me nima koe ki na utolo koe, ha na utolo paanga. Pa koe o ngotohi koe ni, koe kau hu mai kotoa, na whekau ke na hongalisi, ai sila kotoa pe, na hai o si hai, o hike hingoa katoa koe ia, ke tohi koe, pa koe tupe ia ko na utolo ia ngahi hingoa, o ku mo oni he ko na utolo ia ngahi hingoa, na e o mai. Pa koe lisi katoa koe na, o ku presented holo koe, ihe ope, o ku hala ke ia ha hingoa e kakai koe. Ai o mai no, koe ngahi hingoa katoa ia na tok form pe loki koe, mahalo koe pe ngahi hingoa utonu, mahalo pe koe ngahi hingoa kuhala, ka te taua o katoa ki ai. Kaike, koe whehu i lalahi koe poni, pa te whai whapitani ai o pe. How do you feel? O whewhe anga mongo i e taimin, how do you feel? Koe whehu i noa te toi ai whapalang pe ia, what can I do to help you? Koe hai mea te whai e poni, ke tokoni ka tek motolo. Haha mongo i pa, koe hai mea te whai e poni, ke tokoni ka tek motolo. Sai, o lau fo ke taha katoa i he te lingi ake a mea koe paanga. Ka kia te au trust. Koe whalala is the most important currency that we have in life and living. Koe mea koe whalala, koe fuafua currency ia, o maho ingata i he mo uia tangata i he ene life and living. Ka pau hei kai ke mau hataha whalala pia mole whalala me te ia, o ne mole ia mo auhia, ai mea katoa i ene mo ui, pia ku tau mua varea. E taimi kou ka katoa e trust, pa ku toke atu lewa fo i lea koe love, offer, o whakapipiki ke trust, pa na waka ua. E ko taimi kou mole o wha me whalala, pa ku ne hoko pe koe fu mea noa. Ka ko taimi kou whakia o whakia trust, pa ku na hoko, o na waka ua. He wheitu ko tau na alua. O pao na ke hau peke ngawe ko ni ko siokovi. Ke pao na ke hau peke ngawe ko ni mo pretending. Pao na ke hau peke ngawe ko ni ke whaluku ke iloa. Te ke a pe ko vaveni au pito. Pea ko tui, o koe au hani. Na e whai ke ngawe ko ni. Pa koe au hani, whewheka. Pea tā aloha. Ke lava ha whewhine. O whai ngai au hani ko ni. He ko mata mai. Ngai hivi whakatangata mo ngai physical energy whakatangata. Ka kutua whewhine o ne whai e whakamā opo. Pea loto ke manukia ia pe tatakia ke ngai wheitu kovi koto ape. Ka ke ne whai whakamā opo. E ko taimi o ku mole e whalala. O ku hoko o taumua varea. Ngā hue taka ato ape. Pea bau ke hau pe mo whalala ka mole o whai ati koe. Hoko pe whalala ko noa. O i kai gai hano maho inga. Whakaveri e ngai currency. O tau ngau e ake life and living. Ko ia te whai e tala noa koe he pōni ke wha maala ala.
ai loto ko ape ya kokore ke tuku e tau whai ke ta whaki ka pau ko hau ko hinga ko au ko whia ia te au tuku ia kai te ke mau ka lere ia whanongo ke mea ko talatu pa ke hau ma ki ngau e ke lava pa ke piki mai hoku ma ke tau mataha ka lava ke ta hangalanga ta whonua he e osi hono kai auha e whai toko na tapu mea koia ko whai talana o ne po ni ke lava ke huunga maari e pa ke hu ke loto e taha katoa o whanongo mahe poni mea ko tui ka ose talana o ne ngai whika mea whakato mala mi pe ke hoko tu be ni hi e ngahi tāua whihi a ka ko maa ko konsenisi ono whakahoko ngahi mea katoa ko ia ka ting moto ka non-profit American Tongue and Crowball Diaspora na wha uia ke hoko ko foi non-profit pa ko non-profit ko ia o mai he pure anga hono ngahi tax exemption pe kono ngahi monu ia whakatukwao aia o wikai ke lama ke tauhanga o mai he e pure anga ngai totongi ko ia pa whakasisi pa taimeni o nau to whakaufuri ko uhinga ko ha ko uhinga he ko tautolo o taulava tautolo service ai ngai kakai o whema o ke tokoni kai pure anga pe au wikai ke toi more taime pure anga he au whai ngau kia na te whakatata pe en hangai ka nofo maha taha ke pehe ko ngawe ko ni ko ngawe ke whai hakaka ka mo nofo peo lau mo nofo peo lau ko osi ai tai olo sis ko tau whakamoe tangata wana lau mana ko ia e ngai whare koloa society ko tu i tonga ko ia e ngai waka ko ave ki tonga ko ia e ngai tokoni ki he ako ko ia e ngai tokoni ke kakai na nofo pirisone ko ia e ngai tokoni ki he puke ko ia everything o tau whai katoa ko ni whehui ka te koe ask yourself ko whai na en ko hakaka ko whai na en ko ha ko whi mau mawhai ko whai na en ko ha whi ngai ke benefit a taha i kai na tu hake pia kau investors e toko fia o na tāna kia paanga pa na o mai ngai koloa mei tonga to tonge kau ngoue, to tonge waka, to tonge kau tau ngaue, to tonge vai, to tonge uhila o benefit a tonga katoa koe mea ia gui koe ha koe mea gui koe langa whonua koe mea gui koe ha koe mea gui koe tokoni i he anga o i ngaue whakataha aha community ke langa hake ai whonua sai e taimi ko na aku sio ai koe ki he kamata ke si ai ngahi revenue pe ko ngahi mau anga pa anga ka o me kakai e ko na ngai fatongia and that's when pa ko me pe taki u fai kamata ke ni sio ke ta fa ki ko kamata ke nga vai ko pau ke ia yo fa maloi a ke ngai fonga nga o ia manaki ko ke sio ko kamata ke tono no e ngahi vipia tuai ngai whakamāketi pa kamata ke longoa e ko tuai mau e nau paanga pa ko taimia na to arise e tupe na e ki arise e tupe ia koha uhinga ko whenga ke tu maria kakai kai na arise e tupe ko inga ke whenga ke ha ke hoko ko foi misinia o ya o foi non-profit he ko mea ia o whai lahi ko amerikani ko whare mahaki amerikani ko foi non-profit ia ka ko non-profit ko whare maki ko ke uhinga ia o kutu ua whare maki ta e whai hane ngawe whaka komesiare ke lava ke whai ake ne service i kai o guiai ave ngai paanga ko whare maki o now invest na tole ngai stock o maua ngai tupu ko ia tam in ke whare maki ke whai ake ne services ko whare maki o kwa ene ngahi waa ene ngahi feitu takitahola anaya mo ene ngahi property o ko mai ngai paanga katoa ka tam in ke whare maki ke whai ako no tokonia ki tau tolu ko ngahi non-profit ko toa pehe whonuani o kwa nau ngahi waa whaka komesiare pa ko pau ke tau hitohi whaka accounting ia ke proper accounting ke pure anga o hawe paanga katoa ko ia o alu ke foi non-profit ko mea e tupe nai whai ai au kai toko lahi ai a motolu ko mai tala mai ke whai ate whamatala paanga sai ko e ku whehui atu whamatala paanga kia hai ka bana ke hao motolu a whepa ke alu moi kilo ko hai ai ke whamatala paanga ko hai ai ke whamatala paanga kia tupe
Ka koe ngā ko whanki ata mai puku mo loto fieha, mo loto ai ke question e ngawe ahai, mo tala o tae mau ha, mo tae mau ha, pe hao le vai ke tuho no loto ke neho kai mai ke whai whamatala panga. Ko business lifetime, it's 12 months, o mahina takaua, pa toki lava ke whai whamatala panga. O si o mai ki kiwi mai ke whai whamatala panga. O te ke mahina takaua businessi, ko whai ai ke whai whamatala panga. Ka o ngā tupu e me ngai ha, me ngai make te teiti koe o COVID, i he ata mai. Na kamata mai i he mahina ko si o lere mai koni, ano meditate he kau tangata ai ko viho nau ata mai, ke whakahoko. Ko hinga koe ha, ko hinga koe ke lava sio ke panga i whare pe guifeia, ko hinga koe ke lava sio ke panga koe pe guifeia, ko hinga koe ke lava oange nau fie mau, pe lava reke ha, lava reke nau mātuku atu pia moia, mo kovi furi pe o tufaki. Ka koe poni, te whakama opo ke mau au pita. Ko toki tu pe na hu mai a koe ha, na hu mai o tatau tof peia mo toi non-profit americani o kwa ne va fa comerciale ke lava ke hanga 50 foi non-profit pa kuna accounting ke pe now o ke accounting foi non-profit o ke accounting o foi profit so e time ko ti wa ya was ya tax advisor account ha pa o was ya accounting ha te to kon ki ai hono fa potu mari e report ko to ape ke ave ke pure anga. Ko me ai te mo toksio ai. Te whakatata ben te pureanga tonga. Tau behe. Awe ate au container fia pa tok. Mafu container ko nana tok atu na totonga te ha. Fi atu i fi ha. Kiko fie mawa katu i ki ha o mai ha report whapanga tia. Ika. He ko report whapanga ko ya au ha. O alu katoa ke tuku hau. He ikai te ke alu atu koe. O talange pureanga. Ke ne mai a whamatala paanga ki ho totongi ko o puha. Ho paanga tahakat katoa peke ma whamatala paanga. O ku hala ia pa koe kakai whakasesere ia, mo whangaki ako ku limit like that, in a little mind of a little people, o la o mawhai ngā whehui ko ia, ke whai whamatala pa ngā tupunga pe, me nau inconfident pe anau tole, nau ngai mea pe anau to. O hale pa pule anga o toki o mai ha, hale pule anga ave pa ngā koe atok whai ake service kot kotoa pe, hale pule anga o toki whai pe foi whamatala pa ngā ia, ia foi patseti peta, o tuku mai ki whe, o tuku mai wharearea, pa tuku mai ki whe, pa tuku mai ka tek tau tolu ka katoa pe, o tau totonge tau panga ake ngai tuku hau kotoa pe, ke tau whanongo kia. Ko mea tatau, ko process mo e whaunga ngā ue tatau. Ka koe tupunga me fie ha, mo tupunga koe uhinga ke fie ilo koe, pa fie ilo maria ke ha, pa ke loto koe ke hau mwenga hi loto kotoa pe o mari ke tala mai kia, hei kai hoko. He taimi o ko hoko e koe pule, i ngā ue koe ni. Kai ke? Ko no hinga nei whaua e koe tupe, ke ne hoko, ko foi for profit ke ne tokoni ke foi non profit pa ku ne fai tu pe no fatongia ko no fatongia tu pe ko ya fatongia tu pe na ne fa afu container ta hakilu ko ka kai na o mando ta mai na fehia na tolo no fa afu container ko ya ke fai ko apea americania ke mau kana ya ka kai ka to ne tokoni ko americani na ya na o si va na to la ki la man la wafe so tu leva ai va ko grupolo ke fa o ke container ke ave ki fe ke ave ki tonga Te wate futuna mena vava au whai he tupe. Te wate ne tuna mena hapai e whai he tupe. Te wate ngai container ave whai tupe. Te wate ngai mahak, te wate ngai. Me ake mo mai ki lokini. Taha katoa au hau ki lokini ko fua tau. E ne fie mau pe mo mea au hau ai. Pe au ha. Pa au tohe invoice pe hapa ke whakamoni ai. O hau pe ke ngai aha kone toku mari watu. O tohe invoice unau. Tala koe hala panga. E koe ke ilo hata. A panga i tupe pe tuki whea. Ko panga tu pe ko pa ke hoko ia ko investment ia he ko no tau mua ngā ue tu pe ko investment ke ne hanga oha ke ne hanga whakaivia ai ha o whakaivia a foi non profit pa o ke tu pe hoko ano whatongia ko ia ke ne whai ano whakaivia a non profit ko ia mahalo ko tu ala te foi ta whaaki ko ia ko ta whaaki whai ngata ani koe te whakahoko at ka tek motoro sai I lere mai tupe na ia ngai palomesi. O ko iloi na ia ngai palomesi ko ape mo oni o mohanu mai o mohanu ke taha katoa. Sai, ko palomesi ko ia ke whihui. E tek mo tolu ko toa pene mo osia o ke palomesi ko ia. O kai ko palomesi ko ni na ai ko palomesi loi. Ikai. Ko palomesi ko palomesi mo. Ne whai hono whikai ngahi mea katoa i he formula na moi foi whika koni koe ai tupe o lava ke benefit e kakai toko lahi
Pe lava ke benefit ai foi non-profit. Sai. Na ia ngai palo mesi ai bana makatunga ko talanoa ko ni ko konga uluaki te lele whakataha ia taimin ko konga uluaki ko o tupe o asi ai a hono kehe kono kehe o tupe ba mo scheme pa te whai talanoa ko ni ke mahino ka tek motor ia ko mo oni na lele polo kalama ko na tupe na iai palo mesi. Ko na iai palo mesi e a o ke harvest ap anga tahakiru whamano me investment ko o tola tolu afe. Ko mea na lele mai ake tupe. Pea ne osi au ai kakai toko lahi ke foi amount ko ia. Pea ko kakai toko lahi ko ia. Ko na utolio na wale lau mo keke e taimini. Pakailong hataha ku ne osi mao hasilini lahi peheka oku keke. Amo fehui pe motor po hai kakai ko ya who are they? I don't waste my time ke to lea tangai mea anea. Sai. Pe ihe fe palo mesi aki ko ni pe hoko a structure effort ko o tongi tupe on a fall apart. He na structure tong tupe mo fika ke ya o ke fa marketi kalava ke deliver foi palo mesi. Na ke ya o fa marketi ke no deliver foi palo mesi. Ko fika ko ya na kai ke intentionally happen pe ia. Na kai ke happen pe ia right there on the first place. Ikai. Na amanake tupe te ne lava o carry a foi wike wanoa ke tau ke lava ke benefit e taha katoa i he mea katoa. Ko pango na ha na kai ke lava e tupe o carry a foi wike wanoa. And that's a structured effort that fall apart na kai ke lava ko tana ko ni kailonga taha poto e tek motor, pa te ne putu keta ngai mea koni, he koe mea nkoi awe koi whare hopo. E tu mai, a whaka mau pa mo lao me ye, o eke mai, koe scheme, pa koe structure effort. Ain ko tala noa tu. Koe structure effort, he na osi tau e kalaske ha, na osi tau e kalaske palomesi. O kumo one palomesi, he na osi tau e kalaske palomesi. Ka koe winga koe ha, koe structure effort, na kei ke lava ha, na kei ke lava complete, when I fall apart o tupunga ai a mistake ko ia. Ko ia he kai ke tau te hata he lau i Amerikani o ka pau he kai ke nelava prove ko scheme a mea mu whakailo. Ka o koe uhinga o ku mahino marie na e tau e foi palo mesi ke mea kwa uki ai foi tākiru whamano pia hoko oha. O mo vete structure ki lalo pia hoko e ha. Pia hoko e fall apart o i kai ke lava o makupusi ngai palo mesi ko ia. Pia ko kole whamole ke taha katoa pe ne kai te ke au o au sia a palomesko ia pa ko kole fa mole aten ka tek motor o ta tau pe anusila pe ta tau pe mo Australia o ko ate kole fa mole e whaka katoa ngai mea koni e kai ke mo lava ma o sia palomesi na set he tupe ke mo wa o ki ai tupunga me le fo o tupunga me fo o ka te au tupunga me ku overwhelming pe au ia he sio ke hau a ngai gifting ko me ngai kakai tonga. And I didn't really focus ihe for structure. Kai lava ki he ko structure hori mai kai nga tala mai na ia mo ko foi motolo ko ni atupe o fau pe tupe it's an original motolo atupe. Ko ki hambe ki ala tupe o fai taki ki ai he wi kai ki ala tupe o fai taki ka mea. Ko ne me aya ana. Ko ne me aya ana na ni kamata patene al pe mo ki fare opo o fa matala me na ni kamata. Pe a tok I fa mau no fa mau When I structure effort fall apart because scheme I to pay kako talanoa ko ne poni ke scheme fefe o kapau na osia o hataha ke palomes ko ia kapau na osia o hataha ke palomes ko ia meaning ko formula na fai e a o ki ai but because ko structure effort na ga ke lava contacted firmly and solid but to punga ne fall apart pia he ikai ki hanga e lao te tau te ai hata o kune hanga o whakahoko mea na i kai ke ne amanaki pe ne ilo ki ai. Kono kehe ia o investment ni ai tu pepe mo scheme. Scheme is an intentionally mistake na i whai. The mistake na hoko tu pe o ki kai ko intention mistake ia. It is a structure effort na fall apart o i kai ke ne hanga hoa o complete ngai palomesi ke toinga ka ngata peife. Ngata pea tek nau tolu koi olunga. Sa. O wata e kole wha mole ka tek mo tolu katoa.
na kai ke moau ke palomes ko ni. I hene tu he taimini ko kakato. He oka pau ki mo tolu ko toa ko ke moau ke palomesi. Ka pau na kai ke hoko whialaki ko ni a for structure effort ko ni o hoko whialaki. He kai te mau ilo e mau tolu. Hono toi prepare ha structure for all ke la valere ake tupe ke tau whanua ae koe o mau tōtō iwi mo toenga chapter e tolu noa o mau whakakukafi hono whai ngāwe koe nā ke tau ke lava ke au e tō ngāki ai. Ka bauna kai ke hoko whialaki koe ni ko vai e ha mau iloi ha mea peheni e hoko. Ko mea peheni e lava ke mo uia e tonga. Ko ia e ne pehe ko ate kolifa mole mole ka te mo tolu ko mau tau, ko mau lava fix the structure, ko mau lava put all the mau effort ke structure, ko mau ilo e mistake ko to agona mau hanga fai, ko mau tau tu ki lalo moha ulu ha kau tak chapter e tau noa, pa mau omi kato ha mau iwi whaka paanga pa mo mau iwi kato ki loto, pa mau palomesi, te mau whai e ngawe kato agoni, ke reimburse, ai mea kato na originally put in he taha katoa, ke kehe a investment ai tupe pe mo scheme. Kono kehe a reinvestment o noa, ko waya, ko uluaki o kehe a reinvestment ni, o investment ni pe mo scheme. Investment have a working capital. Scheme doesn't have any. Wegahane is no sline anaya. Investment, kono mistake is a structure effort mistake. Because scheme is an intentionally mistake na fai. Pea koe, hono wa e ko hono kono tolu e koe ha, kono reimburse ai ha, ai original what? Ai original ownership na ke hao moe ke tupe, kono uhinga ia o mau whaia ngawe, ke peipe ke taha katope. O koe koe peipe ki a you. It's just to give you your ownership. Na ke hao donate ke investment ni, he koe lao ia. Koe lawa ke hea investment ni me scheme kono bring back ho ownership and reimburse you. So the reimbursement mo hono term o decide e hai, o decide e tupe, o koe ke decide e koe. Ka atoa New Zealand, ka atoa Australia, ka atoa en, o ku hori koe ke refund. No, o kui kai ke pule koko no reimburse ho ownership. Even na whihala ke mau palomesi, ke deliver palomesi ke au, ke state your promise mau kolifa mole mole, tupunga, me structure effort ne mau fitau laki mo ia pe kai ke mau lava solova. I taimini ko mau lava solova ia, pe te mau atu leva take, pe mo aho, te mau lava, o whae ngawe ko ia kono reimburse ka doha mo ownership na o mai ki tupe. Kono kehe ia, pe mo scheme. O laki ko investment ni o gwane fo snoi sin ngawe. O gwa snoi sin ngawe tupe iyo. O gwane snoi sin ngawe na. O gwane asset anaya. O glau kilo. O gwane snoi slini anaya. O glau kilo. Ko hono wa aku ha. Ko hono wa aku kolefa mole tupe o gwane ha. O gwane structure effort na fall apart to crash. O hoko e mea katatogo ni. O kolefa mole tupe ki ai. I he poni ke taha katatope. Na i kai ke rich. Ke palomes ko ia pa koutui. Ko tonga koe. Ko tonga. Ko langa whanua na tonga. Ke tonga. Paka pau waho iwi ofa. Whanua pa ke tari ukore whamore more. Ko hono tolu. Kono fix kato he kakai kato ko ni ngai. Feiri ako na e fowai. Una putu ke tanau head ki loto. Pa te nau hanga reimburse. Ho ownership. Ko ia owa toi more ho taimi. Ke hao talamai ko putu. Ke hao talamai ko mea whawawam. Ke hao talamai ko hea ikai. He ulotonga whai ngawe. O no reimburse. Angai mea katoa o whakatatau. Ke foi structure. Ko ene umau whau e taimini. Pa moe. Taki. E toko tau noa me chapter katoa pe koia. Og nau. Kau mai. Ke ngawe ko ni. Koia. Ko kore wha more ka teki mo tolu he poni. E whahalak. Ne kai ke lava ke mo rich. A palomes na mau whai. O ko kore wha more hata he poni ka teki muto. Mahalo lava ke mo tala. Ai kehe o scheme. Ma mono kehe o investment. Kehe o scheme o investment. Investment ni o kai ke o gano sno slin ngawe. Scheme o kai gano sno slin ngawe.
investment ni o kuya ko ne fihala ki o tupunga me structure scheme ko ne fihala ki na intentionally ka be me ulaki ko na tolu ko ha ko na tolu ko investment o ha ne reimburse e ha ownership ai ko sno silini ko scheme o ha o ko ne reimburse e ha ho ownership o ne tu bege ha ne tu bege mole ai fenga ko kakai ko haifa ne kakai no fenga ko kakoi ke alko fakai lo te alta ke famawanga pa ko me an ko o ha ke famawanga pa ko monia pa ko totonu pa ko te au ai ha a chepta ya to no pa mo kakai la wafe na muy e kakai ko ya te tau alu mo ko ke famawanga pa ko famawanga is a civil case pa ko talata ten motor ko civil case ko lahi ta evidence of ke famawanga ko e winia ko ia e wini famawanga te alata mo to no ka ke hau ko mo ua pa ke fua tau ai pe malohia ka ko fra mole e fua e hai e to tana ke te ko pa e ke mai fa mau ka te au ko ha me te confident te tanga ma te to tonga to la te au e mahina pa pa ko to mano ko te au ye fia ko te au ye malo ta ono tuku ke fai e ma fonga ngawe pa mo mau structure ko ne me ko na mau to no ai o kai ke mo wa o ke palomesi ke whakafoke ato mo ownership. Ta mau kamata e ngawe ko ya ke lava huki toa. O ku lava tonu, pa ke fie kau mai. Pa ke kau mai. Ka tuku ke talate ki mea ko ni. Ko e Pangea Amerikani, the highest, number one commercial bank Amerikani, ko JP Morgan Chase. Ko toki ilo, na behea ko Pangea Amerika, ko topu ya ko Amerikani. Ta ko whikaua ya. Whikaua Bank of America aku. Ko JP Morgan Chase ko ia a banke komersiale number one Amerikani. Sai o feunga and SCT pa mo 2.8 trillion dollars. Trillion. 2.8 trillion. Sai. O wea mo calculator pa mo hanga calculate. Ko ona ko o JP Morgan's mo ka first shareholders ko o JP Morgan's aya ko JP Morgan's pa ko hoko ko ke JP Morgan's o na mau e na tolu ai peseti e tahatolu ke tahataha o me aka every transaction of mo make it JP Morgan Chase ko peseti tahatolu ke peseti tahataha o mau ya e kakai ko ni hanga o liunga peseti tahataha mo liunga peseti tahatolu ai 2.8 trillions. Sio ki ai. Ke ilo e mea au mau he kakai koe ni. Sai. Koe investment koe tupe. Koe tupe e. Na hanga tupe ate foi formula fa computer. Na ne ai e taha kat katoa pe ke lue he wike wanoa. Ka ke mau e fia. Ka ke mau e taha kilu fa mano. O ku ke pehe fulahi. O fulahi ya. Ika ke fulahi ya. He koe ha uinga, he koe aia, koe a first owner, koe a first shareholder, koe o ikai ke to iai ha kakai I loto he wahaa, ka ke whaaki ke tupe ko foi Pangea ia, ke number one shareholder, pa ke lele I foi wike wanoa o tau ke tākiru whamano. Ka koe ha no uinga o ke ala whakahua taha mano he Pangea, pe o se tau pa ke toke ala mau mai mahau tau tola te au. Why? Because he koe mahalo ke mai o ke toko taha afe koe, pa ke toke au tate koe. O mua JP Morgan shareholder luaki ua tolu fa lima mahal ka middleman e tahafe pa tok tau ka koe ko no hinga ia o paangai pe tahafe o tamano pe paangai pe ni mangea pe paangai pe tolungea ho fia o tamano me JP me u commercial bank la lai ko hinga ko ya ko hinga there so many middlemen I loto ai pa tok tau ka koe ka koe uinga o ke lui ai pe he wike wanoa pa mo foi formula koe ai tupe pa ke tau ke takiru whamano he koe ha uinga. He koe uinga koe first shareholder koe. First shareholder koe. Pe aku ke kai ha mo mona pa ke kai palomesi o ya o silini koe ya he koe uinga koe ya. He koe uinga koe first shareholder koe o koe ke taha taha tu I loto e koe. Pe mo tupe. Ko whe mau e ke hanga whakarika ki motoro ke anga o mamani ke mo tala no he le volo koe ka tuku ata no he fanki le volo koe ko mea ko tau te whai ngā ke ko ni whamau ngā taimini ko kai ke alo no whai a ngāwe ka ke hau ko tanga tau ke ka whakasio mau ngāwe o video I o alo
hualela aki mama mai no mai koe ka ngau a koe fai. You have no job. Koe ka ngau a koe fai. Koe ka mo ngau tau tano le volo koe. Tau tano le volo koe. Kalawa ke tau melino mo ma o tau mea. He ko mo mai ko mo tol koe ke talano ko ilalo he. Ko mea ko ko ya. Ko mea ko ko ke. Ko ia ko fe mau ke fo mahino ka tek mo tole poni. Enga he mea ka katoa pe ko nai hoko. Nai kai ko fai eni, ko fai ke mau mea hata. Nai fai katoa eni ke lava ke tokoni. Mo sio katoa ki tonga honoha. Honoha ngai truck so kapu ya tonga. Maka ne tuka ekonomika ka tonga oku. Atu katoa ngai tokoni me muri kui olunga he. Pa kui ko twinkle economic car ko twinkle economic ai ngang apehe o algo ki olunga ko ki he pa to ngangana o to tau ifo ki lalo. O kui kai ke pehe langa whaka ekonomika global. Ko langa whaka ekonomika global o walai lalo he. O walai lalo he oha o lift ki olunga. Ko no inga ne whakatoa ta lau kilu ke milion ako ki wawau. Ko no inga ne whakatoa ta koe lau mano koe ki lulunga taimini. E te whakatoa lau mano ki pangai. E te whakatoa lau mano ki niua. E whakatoa lau mano ki ewa. E whakatoa lau mano ki tongatapu. Ko inga kai ha. Ka lawa ke makape alalo koe. Ko ne makape ko alalo koe pe ako ha. Pe ako lava le vai ke tau. Wahe tau. Inga mea katoa koe. Mo mona fonua. Ka koe taimi kou tu koe koe ke au me olunga ke ngangana ki lalo pe ha. Kai momo e pe alalo. Waka mea koko. Waka ofa. Tangi. Kole. Taimi katoa pe tau whai ai. Ngawe koe ni. Koko aha koe pongpongi maa ngai tohi e kakai kato. Koe kakai ko tokon pe ke aitua. I never said it. I just said I tokoni ka tek nauto. Koko aha koe pongpongi suat ke tui mani ki tamsia koe ki vala mo ki siripa. Efi mani ki pekpeki mo ne ki kato fo o mo ne mea. That's what make me happy. O sio koe ki lulunga koe mo teunga, mo stoke ni mo su, mo teunga akapulu mo ehi koe tamaiki koe mo na ngai fuka. That's what make me happy. O sio koe ke fukonde inaha no ave koe ki tonga neongo, tala ka kovi mai kakai tonga tamai koe loia tu iwata. O koe kaha wholesale, ko inga fuka na hoi peke falukupe manau tolo. Wakai koe ku foloe, tokoto a fukonde ina, iai mo ngai puha ene fia, ko osfahanga tu yo fuka. O le self na tol koe wafu ka kei tala mai pe koe kei tala mai pe ia koe ka mea pe hei tonga ke lohi aki pe American ke whaia nofo ta Amerino ko hinga koe hako loia ere lo o si hua tonga ta eapa me iai o si hua waini me iai o si hua nuku me iai ka kei o mai pe ki facility ni o tala mai pe koe loi a tu yo koe ka mea pe hei tonga e ngata a whenga ma amou tolu pe e ngata a whe toi o mai en ke o mawhaka whekik he sirini de ate falconga kakai a kolpolo me feitu ko ya. Ko whakawhekike na ia ha mea ho tamai mo whae ai. Ai ke rea ke ongo ko mafu ke hanga whakafoki mai sin ko ya. He koe ko sirini a koe. Ko sirini a kakai na mora na wivi he uha mo la hono whae mea ko ya. Pake hao ke whakawhekike he sirini ko ya. Mahalo na ke kai sirini ko ya ka koloi. Whafoki mai sin e ba a feitu ko ya he te tau whetatus. Mahari e ke tau tolo he mea koe. Pake tike lawa e koe. Ai ni te sin koe ke whafoki. A sirine vai fonua koe pe tuku. Ono tuku aki loia atui. He ui ai a wholesaler a global i tonga. Na hukoloa me ai. A hono kakai mi tonga. E ni ngai Wharikola Society. Ko konga ulaki. Mo konga waia. Ko hono structure ia koe. Oi tupe. Ke lava ke hoko, ko foi mi sini, o foi non-profit. Sai. E lava ke watena ki keke. Sai, te lava ke watena ki whakatata e taha. Te whakatata a investment ni pa moi saving. Investment ni pa moi saving. Sai. Ko investment ni o longer term mangeia. Ko saving ni o kwa shorter no term o naia. Sai. Ko investment ni very hard on a risk very fu mama fang a risk area ko saving ni very easy a risk ke to oi sai ko me africa osi ko protection ko against inflation I investment ni pa moi saving ni ko investment ni potentially a lot while saving it's only a little
Ko inflation ko taimi ako ke taimi ako hiki ko kolo ako service, ta hiki ko mo kolo ako ngai products. So ko ne hiki kato ko ki olunga ko ya ko consumers level mo o ta ko ke ngai me aka kato ana to ki hoko ko I development ko alo tai ngai fare ko ha me nai hoko ai. Ko hoko ko ai na fika hu ko tu pe taimi ko o lo tonga no foi fare fa kilo ke ni makilo. E ko inga ko lai plauti na panga fito la fito la tata. Ia taimi ko na to ai ko ai ko veti na ha na hiki lai plauti ni mangofulu even fito ngofulu tup. So na ha na whole level development ni ko inga ko ya he go hike kola. That's the inflation I'm talking about. Inflation I'm talking about. Ko inflation ko ya o ku kosia me hiki ko ngai kolo. So o ni hanga lewa ai consumer ke ha ke sisi ene ota. Pako sisi ko ne ota ne makatuungai ai hoko feto aki kato ko ni. Pako feto aki ko inflation ko ia investment ni o ku ha o more potential o lahi yang ia. Ihe saving ni. Ai ko tau pehe ko tau ata to ke saving ni tau tau whakahua te tau ki tole te au mai ki tupu pangataha. Ka ke whakahua te au ihe investment ni te ke ha te ka alat ko maha tupu o all depend pe ia me sell a products mo service I time ko ia. So ka pa tapo le pe triple te ka alat ko maha ia wa panga tolu ngea pe panga whangea ho tupu ko ata. So it's a lot potential a lot yang investment ni ka ha only a little a saving. Ai kono kehe ia a hono kehe o investment versus scheme ko investment o gane ha. Investment o gane no slini ko scheme ko gane no slini. Investment o ha investment ko structure effort fall apart ko scheme na intentionally purpose pe and me anana fai. Ko scheme o to ha ko scheme o to ka gen hanga ia ha o ko gen reimburse e ha ownership ko investment o ha o ko reimburse e ha ownership. So, si o ngea ki ai, ko whea scheme ai tupehe, ko tupe o whenga ke ha, ke reimburse o ownership. O whenga ai tupe ke ha, whenga ai tupe ke ai nisno silini, pa ko tupe o ha, ko tupe na construction effort ya na tupunga ne fall apart. Ko whea lewa scheme he o ai ki he investment. Kaike, ko mea whamau anga ke ne tokanga o whakahaa ko mo uto, ka ko at ko ni ke mahino ka tek moto. Sai, ka toi tau mai investment ni ke na lava ke na versus mo saving ni. Ko investment ni o ha o longer term ni. Aya ko winga ia e kole mole mole at ke palomes na mau fai, ke o mai e ka mau pehe aho taha, pe ko mai e ka mau he wike koe, pe ko mai e ka mau he wike wanoa, o ko kole mole mole atu ai, o hoko a structure, o fall apart e for structure koe, Ihe e mau ngā awe, kai kai ke lava whakahoko palomes ko ia, ihe taimi vave na mau palomes ki ai. Ka e ha, ka kua pau ke mau hanga reimburse o mau ownership o silini nai o mai kia teki mau tolu, a ke mau hanga whatontone mau whialaki, ma mau whai ngai katoa ngai mea katoa ko ia. Aia o longer term mange investment ni, ka kua shorter a saving ni. Sai, koe risk, koe o investment ni o ha, o whai ngata pau haya nge, I risk koi o ha o saving ni. Pero potential against inflation ni o ha, o protection ko potential a lot yang ai ha, a investment ni ka ha. Only a little lang ai ha, only a little a saving ni. Ko atea ke lava ke mahino ka teki motol, ai kehe o ngahilea ko ni he taimi o whai ake talanoa ke lava ke mahino ka teki motol, ai mea katoa. Pene mahino ka tek motolo pa te mola wa fai tutun. He ko falala au pito ange au ki hea, ko falala lahi ange au pito au ia, ke poto o ku mau ho atamai, ke fai ake ho fai tutuni. Ko fai ake ho fai tutuni, ho poto ho atamai, o ku hao ange ia, hao alo whanongo, ki ataha, o kai kini hanga taki hala iko. O ko falala ange au ki ai, ko no hinga ia, o kui kaipe ke kore a kouna hataha. O koe ke tau whakakovi hata ke kau tak chepta. O koe ke whakakovi a hai mohai. O kou tuku peo ke whai ake sia hono mata, pa moi whakakau hono uto, pa ne whai ake ne whai tūtūni, ta e teu kouna. Pa ne pehepe tupe, ne ke kouna hata. Na kuange pe foi fika, pa tu kuanga teki nau tolke nau ha, tu anga neki nau tolke nau whai whiri. Pa me iai, o hoko a structure koen, effort koen o kake makupusi, a turi ke palomes na mau whai, pe tiriva tō mui, pa ko kore whamore atu ai. Ka mau fixi ia, pa ko tonu e taimini, ka matare mau ngāwe ki hono reimburse, o ki mau tolu ho mau taha ownership, pa ko kamata ngāwe ko iahe ahoni, pa te whanongonongo atu, e taimi te mau ai. Mau ko mau whanongonongo atu lewa,
Ka te mo tolu through he kau tak chip da. Ai mea katoa o whi mau ke whakahoko atu. Ka sai mahalo ko taimi ke whaifika, ke lava ke whakamaala ala, ai mea katoa ka te mo tolu. Sai pete tok fe toho aki pe palak poe ke lava ke mausio ki ai. Sai. Ko fa matala atueni ke tek motolo no katoa. Pa ko motolo na mo mai ko hiki video ko fe mau ke ilo formula tu pe. Ko ne te ha fa matala tu. Ek sai pe ia. Ek ma osvete ke motolo na hoko e palpalema o fa wa ke me afo o. Pa ko ke ilo hata ke me afo o. Ka mausio mai leva. Tala no e kakai ni ihi. Ko pyramid koa. Kataki. Ko tupe ko pyramid ia. Mula vasio ki he. Pe kai. Toi uno aki imai. Oko ki mama nge o pa musio. Ko hai oko ko sai. Oko tui ko uri pe ko kulokula mahana sai ngeia o lewa ke o whakasio ange. Fe pulu. Tawa te. Ko ha lano kulele. Lano ha. O tu lele. Sai tu lele. Okay. Sai. Koe tupe. Koe ne tuwe tupe. E kamata ke tupe formula koe. Sai. Ko wike ulaki na toko taha. Ko wike hono wa na toko ua. Ko wike hono tolu na toko fa. Ko wike hono fa na toko valu. Taha ono, tolua, ono fa, taha ua valu, ua ni maono, nima, taha ua. Taha ua tolu fa ni maono fitu valu hiva hongo fulu. Taha taha ko taha noa ua fa pa ko taha wale va Sai o musio mai. O lava sio. Kulokula. Koe ha. O gulava sio ki he palak poe. O mahino te uli uli. Sai pe whahinga lanu pe. Okay, sai. Nai kamata aki ai tupe. Nai kamata he wike uloaki. Aia ko ngahi wike. Wike taha. Wike ua. Wike tolu.
wike wha, wike nima, wike ono, fitu, walu, hiva, hongofulu, tahataha, ta koe taha wale vai. Sai. I he hū koe e toko taha koe, na ne totonge tola tolu afe. Times tolu afe. Times tolu afe. Times tolu afe. 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 Na ingata he. I he wiki hana hongo fulu. Ai mau lele I koe ai foi ngāwe. Mau lele o lava o maue. And you guys can liunga ake. Ai. Sai. Koe foi polo kalama wahe nai pehen. Ai a koe wahe teo alke ta whakoe. Ai a teo ai akia alan pulu. Teo ai akia alan pulu. So. Ko hoa wiki wiki whaki he. Wiki whaka katoa pe. Te ke wahe ai panga whaafi. Aia. Na wahe panga whaafi. I he. Whaafi I he. Ai tamako e. Whika ua ki. Na wahe ia whaafi I he. Sai. Ko whika ua koe. Na wahe naua whaafi he. Sai. O whae e ki lalo. A ene hoholo. Kana e wike pe wha. Kulava wahe. Ai taha katoa. I he nehu. I he wike wha. I he investment ko paanga fiha. I he investment ko paanga tolu afe. Sai. Ko mea ni koe ne maali e. Ta koe foi wahere wa nai peheni. Foi wahe nai tola e. E whaafe. O lewa ke wangata I pau tuk mare. Whaafe. Whaafe. Waluafe. Aia ko wike wha. Wike nima. Wike ono waluafe. 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 Tahamano no afe. Tahamano no afe. Tahamano no afe. Ko wike hono taha taha. Aia ko wike wha e. Ko wike nima e. Ko wike ono e. Wike fitu e. Wike walu e. Wike hiva e. Wike hongofulu e. Wike taha taha e. Ke hakau fika. Hakau fika ke o sio. Kata wa inga he fika. Ko wike hono taha taha. Ko foi wahe na mau he taha katoa. Aia ko lere I foi a mehe uruaki o tau ki he. O tau ki he wike hono taha taha. Ko wike ko hono taha wa. Na I kai ke toi wahe ha taha ai na e noa. Kai lava ki ha. Kai lava ki alu ki he wike taha tolu. Wike hono taha tolu e. Aia ko wike hono taha tolu ko fiha ia. Ko liunga ua pe ai. Taha noa ua wha. Taha noa ua wha. Liunga ua. O mauai ai wanoa. Whāwalu liunga tolu afe. Ko e taha tolu, taha wha, taha nima, taha ono, taha fitu, taha walu, taha hiva, ua noa. Ko e ua noa ke toka mata ke chopo I kalafi. Sai. Nai whangi whamata, lai whangi whai whika, nai whai ki mua. Pehe koa koe ngai whika MIT mo hai fua. Ta awhia mo loloa. Ta awhia au pito ia. So, aia, ko e ua noa whāwalu koe, I he tolu afe. Sai. Ua noa whāwalu, liunga ua I kuluia, ko e nai totonu ke whānoa, nai totonu ke whānoa hi waono liunga tolu afe. Ko e nai totonu ke liunga ua, ma ua ko e nai totonu ke walutaha hi waua, liunga tolu afe. Walutaha hi waua, liunga ua I kuluia ko e nai totonu ke taha ono tolu walu wha liunga tolu afe. Hoko mai ko taha ono tolu walu wha liunga ua I kuluia ko e nai totonu ke tolua fitu ono walu liunga tolu afe. Ko e liunga ua ono nima tolu ono liunga tolu afe. Ko liunga ua ikul taha tolu noa fitu ua liunga tolu afe. Liunga ua
I kuluia ki he ua o no ua taha whawha riunga tolu afe. O mosio ki he mea a kui ko structure effort na e totonu ke mauhanga lava makupusi ka lava ke mautau ki o lunga ki he pia osi katoa hifo katoa ko e o lava hoko palomesi. Na e kai ke maulava o tau ki o lunga ki he. Even na aku o mai e kau whakamaketi, na aku o mai kau whakamaketi e toko nima pe toko fiha and I paid them $500 ke lava ke nau tokoni ke whakamaketi, na I kai pe lava. And that is what called structure effort fall apart. Na fall apart is structure effort na mau ngata pe o lunga he, ko ne lelei na ngata pe o lunga he, na ngata pe he. Ngata pehe ni mangi au. Ko nea au koe ki lalo ki he, ko ne osen te whamata ki ai, mo tolu kou whakai ngā, ko le son ki ospe ko nipa mo whai taki ataka ngai kau lipa anga mo ngai mea katoa ko ia, pakasio hataha, o mo whakao ngai mea ko nipa iloi, ko mo ilo mea tirila, sai. Na mau ngata pehe wike koe, aia koe wike hono hongo fulu, ka mata ke mau whelere aki holo, he no I guess flow, sai. Te mau he wiki ono taha ke mau e foi toko taha afe, mau a wha, kai ke lava. Koe mea lewa, koe taimi lewa ia, nai lava ke mahanga koe o introduce promotion. Hono hinga ia nai huai promotion, ke lava ke ni hanga kawa, ai foi whakamaketi. Ai nai pehe atu, to tongi pehe ahoni, ka ke wahe wiki kahau. Ai ko foi palo Mexico ia, nai kai ke mau lava kipi, i he anga koe tau, lere mai maturity o motolu, ne kai ke lava kipi. Ka kono uhinga ia, hono ai koe o foi promosioni, koe uhinga hai ne kai ke lava ai ha, ne kai ke lava e he wike hongo fulu, wike taha he kai ke lava he kau whamaketi, ke nau toi o mai, kai ke lava he kau whamaketi, ke nau toi o mai, hakakai, pe ko hapaanga, ki loto, pe nai tukumai lewa ke ngau ea ke promosioni. Sai, koe taimia nai wawe ai, ko pihat ke mai foi mea e ua pe fa ka lava ke vahe pe wike ko taha na va ve opito na lava le no pick up ka la kamata pe ke fall apart pe ya e to taha fe maua fa sai ko fika le ko te o atu mahalo oksai ke hanga o ki o sika mo le soni ko ngaki o sen pa mo fa taki ai mo hiki e koe te tamate, pe sai peke mo tokihanga o hoko atu he video. Sai, te tamate he ko mo mao foi mea koe ka tau hoko atu. Sai, ko lea o koe ke toko ua nima ono wha taha ua walu, ua nima ono ke nima taha ua. Ko nea o koe population ke ni matahawa, aia riunga tolu afe. O koe kule ke fiha, riunga ke vave. Noa, tolu ae fiha, tolu ae ua kuona, tolu ae kutolu, tolu ae taha lima. Fiha ia, taha miliona. O ka pau na fall apart pe o paralyzed i he. Pe a hoko mai taha noa ua faa, o was paralyzed pe ia. O mo pehe e mau ai paanga e taha wha mo hongo full miliona o tanoa ki ai a whe ao me whea. O mo pehe koe mau e me whea. O ka pau ka toko ni mangea taha ua koe, na kai ke mau pe mauhanga o promotion ke lava ke mau ai pa ne kai pe ke lava e mau. O mo pehe koe taha wha mo hongo full mo valu miliona o tanoa ki ai. O kuriu ngā ke tolu wha toko ni mataha ua, ko taimi pe na staple ai tupe. Ko staple ai tupe ko wiki hongo fulu ia. Ka mata ke fall apart e tupe he wiki tahawa, taha tolu taha wha neongo, na ke kaka pe ai whahinga o alo tau ke wiki ua noa. O ka pau na fall apart ai, pa complete me he promotion. O ku ke pehe ko mao ai taha wha mo hongo fulu, mo valu miliona me whia. Sai, ko no hinga na humai ko promotion ni, aia na lere ie o lava o mbao ai foi fika koe ono but it's ono nge I think ono 42 aia ka ono 42 o kore ki he
ko le ke to ua ko le ngfu don tak mo val ma ta ko fit ko ke to tol ko difference ko tol valua ko foi promotion na e te mao ke tanaki ko hinga kai ha ko hinga ke lava makupusi ai foi fika ko e wiki hono taha foi promotion na te mao ke totongi pe he weekend kai va he wiki ka hau e pa ko foi promotion ko i hono totongi ko he weekend kai va he wiki ka hau e fe unga mo fiha tolua fe unga ki e fiha noa tolo ai kuono tolo ai wa fa vewa tolo ai ki tang mo tata ko e ka ngai fiha ta miliona ko ia tol valua ko ko mon be ko loi te fua han full te a tolo ai kuono tolo ai wa fa vewa tolo ai ku hiva tanak mo wa tata ko ia ko lai ni ko marginal o ngawe ko ai tu pena ele holo pe e lai ni ko ai vahe na te ki ai anga taha ha me ai e kaka ki olunga ke aluo fai fa miliona ni ma miliona no miliona taimi pe ko na hu ai ko fe ao ko taimi ne fanonga te ringa ke pe mai o fa miliona vahe wikeni o se ma fai vahe wike ko ni na te mo 1.4 millions ta mai ko vahe ka hau o fe mo 5 miliona heriange ko ya te ke pe meni mai ha pe men ka te ao te eki ai angata e pe meni mai ka te ao ke museo mai ka te ao ka uleat heriange ko ya te ki fai ha pe meni mai ka te ao e fe unga mo 5 miliona ba 3 miliona and even 1 miliona ko kilo pe ko lai ta pe na pe ini ko kilo pe hala ata te kia all of a sudden pe ko vahe wike ko fe unga mo fia 5 miliona a eni te alu ke kakai mo risi ke ui nga hingoa ka katoa pe ko aserisi pe ko mo oni wa tape o sia o toko wa valu e taimini o na tala mai na ka na to tong tupe o sia o toko wa valu e taimini o tala mai na wa he pa ka ange na wa he ka ke aspe pe rolo that's what happened ko me na hoko he tupe sai ko me ko na tamate e ko rak por kalama ko ka ko na fai museo mai sai foi promotion na ange ko tol nga faua pa tu guat ke tak taha ba fonua tu guat ke tak taha chepta mo ka tak chepta ke nawo fa ma ke ti foi fika ko ke ma umai pa na ma umai pa ko no ma umai na pe o vai pe ka to taha ya ko ne foi tu pe ana ha o mo foi promotion val mo full tup foi promotion val mo full tup sai val fiha valua sai foi promotion e valua meaning e vai pe wike taha e panga fiha panga valua ai foi tupe valua liunga ake tolua fe liunga ake fa fe ai noa tolai valu fiha tolai fiha tolai fa wa valu tolua panga tolu kilo ai foi promotion e ne vahe o goi mea ko reinvestment ko sente tok ta no kia sai o ange foi vahe ko ki ai to leva to la fiha to leva to la tahafe ko reinvestment ni e valua noa hua valmano ko le ki he to fiha valmano wafe ko le ki to noa ko le ki to ono ko le ngfu to ta mo fa mai taha ke ua ai ko foi siri ko na angi ai ko fiha ko ua mano fa afe ko ua kilo fa mano ono afe ko hane me na fai aki ha uia ai kat katoa foi valua ko e promotion ono hingoa ai ta pepe ta tonko hawa ia o ai katoa foi payroll ono hingoa sai ko taimi ko atua silini ko ne la ka pe mo foi valua ko o tufa ke kakai o talange ke kakai ko ha na tolpe ko paanga ke na wo ke to unity taha na wo ke to ba feitu taha na wo ki ai oha na wo ki ai o fakatawa ha to promotion he ko uhinga he ko ha he ko uhinga ko osifonuya te tu kwat le fusilin ko alu le vai te ha le va mere se misi pita o to ai foi valua ta peha le foi valua a ko tama mito menia to lele foi valua api ko tama u ana aya ko ona pe ko hai mito menie
Si? O mosio ke kaka, o mosio ke los nai hoka e tupe, tupunga me kaka, ko uhinga ne tamate ia, ai furak polo kalama ko e tupe. Ko uhinga ko ha, ko foi kaka ko e nai fai he toko lahi, pa nai fai non-stop. So, na tok hau hoa ke heno ma recalculate me kakato, and we knows this. Taimi ko na ata historia ko e tupe, o kai foi tupe valua, kai foi tupe ni maono, fa tolu valu, ua fitu, How be hoa pe mai ka tia ko mistake ye. These are mistake. Pa bia kia why? Ta mai hoa ka tia. Ko uhinga he pai ka hatonga te ne mau hapanga pe he ki ha fa tau tupe ata te. Mo sio ki ai. To ki no fole va fai atita o mau. Ai uhinga na fai a fi halaki. O hoko e mau ko lele lo ai o fu pe rolo i he foi panga pe to lo fe peta. Ai ha o fa mo i pe rolo ko i he promotioni te aule va tu fasilina ona o to ha ona hu mai meta. This is when I paralyze I for por kalama ko tahai a mistake mo kaka na fa hetonga I ngau ko ni. Ko hono wa o va ver si ati ke to tahai so ha ke ko tamasia ko semis pe ngani mahal hala wa semis ko ko hinga ke semis ko mau security ha to tahai ko tambe be to ko hau ia pe mo ne panga to wafe tambe he no afe to tongi ne foi tupe ko taimi ko ne bahe ne foi no afe pe ha pe ka ke to ne foi no afe na ka tuku pe ai ko foi tupe ua to tu kwa tupe to tana ke ua to tu kwa pe tolo to tana ke fa to tana ke tolo o vale pe foi tupe via ua fa fiha fitu ta fa o vale pe foi tupe ta fa e foi panga pe no afe o mousio ke mistake na to ton ke ne o mai panga fia na to ton ke ne o mai panga e to luafe e taha fa te fua ngo full te au ta haua ave taha tanaki a pe moe o fia na to ton ke ne mai panga e fa mano wafe ke foi tupe taha fa ka kone kono hingai ai me na we go reduplication ko ne tukupe ai foi no afe ko o tupu pe ya te ia pe o ne au e cash flow I loto ka hilia ni ko yana ne mai pe ai fia na ne mai pe tola no afe kono hinga ia ne tamate ia tu pe foi por kalama uraki na mau katoa anga hala katoa ko ni pa to falele ai tu pe ia foi por kalama ko noa which is oxisi e taimi ke tau tala no ki ai but this is how na hoko anga me katoa ko ni tu pe ne fi hala ki ko ia ko tui o ko lava ke mohanga o mahinoi ka to mai ki he ka atoksia ka ta whakaosi o se pe tai viere lava ke mosio ke fika ko fika na ato pe mo pe ko scheme ke spend hata no time into the math into a executive decision into ngai me ka to pe ko original formal ko original model e ka hata mi MIT ma te ya ko mi MIT ma pa professor me fe ken hanga ya o fra model e tupe model pe e au tupe executive decision pe au tupe he ilo mo fe ilo ke ai mo kai ke lava ai ha mi ape he mo tol wo fe fai taki mo fai taki mo duplicate ke mo ai he ko mi alele ye ke mo duplicate e te ilo i pia ala ka ki ri panga o practice mi a ko pa te ilo ko me ai ko mi ko mo mate o mai ko kumi ko ke mo hanga ko fai tai ke mo practice ke mo fai taki ya a mi a ko pa sai pe ko sanga ya fa mo tolo fo e mau tupe mo kakai ko tai mini mau ilo mau fe halaki ma toton kai ke toton ke ma fu alu lai pe ke ma wa ke wike wanoa we should end be he wike ono pe wike fitu fe unguma so o ko kole fa mole ai ko atu ka ne fika ko ni ke lava ke mo sio mai kato ki mo tol ko na mo kau he tupe na kai ke mo wa o ke foi palomesi tupu
me ha tupu me structure na lava ke fai hono ta lava ke ausia ka koe ko skimia ne kai ke intentionally purpose ataia te ne fai a mea pe o ka pau na I kai e ka ko na whakahoko mo reduplicate ko tupe e a ope tupe ke mea ko kwa ki but what now taking out all the me ala me mata vai o hoko paku ka tupe o ne to remote lai ene fonga ko noa pa ko ia ko kole atenda te motor Australia mo no usila e kai ke vave hono totongia ki motoro e tuaia e kono hinga o ha put together format for all pa mo motor for all ke lava ke whakalere pa ke lava ke totongi ki motoro whakatatau ke tutuune alao ko hono ha reimburse homo ownership pa ko kole whamore more ataka te motor por kalama ko ni ka pa fihalaki e mga ngawe tupunga me mauvare tupunga me kai ke mau lava o fama opo ngai ngawe ko toape tupunga me mau fia he tau tu maria ku tau lava fai ngawe ke lava ke langa tau fonua pa mau mata varea me structure pa hoko ngai me au ne hanga o au e tau cash flow o maha mata vai ka neongo yo mau ilo mau fia laki pa mau fai ka to ngawe ko ya he pon mo mau kole ka tek motor ke mo patient he kai ke loloa ya kai ke loloa me heni ku mau toi uia ke mo wa ka pa ngo fu ape ke mo mai kilokin tau talanoa algo tak chepta ke mo talanoa pe mi ai de na ote whakanonga me whakawhie maria ka tek motor te i hene pehe te mau lava ke mau reimburse a ho mo silini ka tek motor ya taimi vave au pito o kai ke hoko hangai whike i ngai mea katoa kou tau whai ai koutui ko ne kakato ia ai foi polo kalama me konga uruaki ke konga honono pa koutui pe e hoko ai polo kalama he poni ke ne hanga o whakahinohino ki moutolu hinga i mea lalahi kou hoko pa ko ia kou kore at Australia mo Nusila o mai ha mau whainga maari ke lava ke mau whai ngawe koe ni ke lava ke payback homo ownership o koe ke hatahai au ne kai homo paanga i kai ko uhinga mea o ku tono no ai he nai hoko ai matama mai loto I anga ngai ngawe ko toape mo hoko ngai reduplication ke ne kai e cash flow fa ta mo stilin a ki motor na te ke a o ke foi palomesi ko ia ko kole fa mole ka te motor ngai ngawe ko ia mau tai tokanga neongo ko mau to ke ai tonu he tai mini a ko taha ka to ni fire fo ngawe ko pau pe ke ani fe halaki pa pa na kai fe halaki ko ia he kai peke mau iloi matolo no ai ke tonu he taimin. Ana tai o e hala na mau fo mai ai. He kai peke tonu he no ai taimin. E taimini ko tonu. Tonga ngawe ki ai mo chepta to tonu noa. No put together me ka katoa pe. Australia mo Nusila ko ene toki lele American e foi format mo foi motolo ko ni ko mo toki lele. Mahalo ko taimieni lahi no hofi ki motolo ke fa ma opo katoa ngai lai seni ko kamata ke alo he media. Pe aku ngofua pe international business here. And it's me o toton ke alwatu ke fipaki mangai mea ka atoa koina. Pe ka au ki ai, ko pau ke kole visa e ke abeatu, pa ko pau ke whangofua pule anga, ke alwatu mo laiseni he ni ke whamatala, anga hi motolo ko tope na whai aki ngawe tupe. Ko ia ko kole whamole ata ke ateki motolo. Hono ka atoa, ye mea ka atoa koini ku hoko pa koutui, o mea pe ateki motolo ki apina, ke mo whai, hono whama opo. Ai ngai mea katoa pe o ku tau whai, pe o ku tuha mo tau ke tau langa whanua a ke ngai ngawe koni, pe koe ngai mea koni o tau whai o koko pe ko ha mea ke tau ke ai, koe ke tu iau toton ke whake. Ko tu iau totonu ke whai e whikataki ake, pe alo mo tolgo mo pehe mo atamai ia, kumi ha mo ngawe, whai ha mo ngawe, ke hange koe ngawe klopolo ke tokon ke whanua. Whai ha mo ngawe, ka wai mea taha ku o ku tala hake ke ko ai hake pehe ko kembol ko mea ko ni ko kembol tuku ke ai ate ke o investment ni pa mo kembol ko kembol mo investment they are both risk capital making o now risk low both risk lower now ka ko investment ni o ku ne minimize a risk while I kembol ko ne minimize a risk koe investor o koe ngahi resources investing o koe ngahi sources ia ke lava ke repay ai ho ownership koe Campbell
O koe ke toi aha resources ia, ke ne hanga peho ownership, koe mea peo whai koe ha, koe mole. That's the major differences of investment and Campbell. Koe Campbell o koe ke toi lava reimburse o ha, ho ownership. Koe Campbell o koe mole whaka au furi pe. Ka koe ke pehe tu pe, o koe ke mole whaka au furi o tu pe a koe. Ho ownership, i he tae au ke palo mesi, i he mau wheha laki, e ne fo e ngawe koni, he mau whai, i he structure effort, na mau whakahoko, te mau lava, whakahoko i he kua tonu, panga maari he tai mine polo kalama. Pa kou tui, mau lava lele i whakahoko, angahi mea katoa koni. Ko ia o kou, mea katoa o mau whai koni he tai mini, o mau whenga ke mau hanga allocate ngai whani me ngai whitu keke, ngai asset katoa koe tupe, putu keta katoa ki loto ke lava kakata foi tikiri e tolo no noa, and then we start. Pako mau start pe, start a New Zealand, start mo Australia, follow leva aia, nango foi laiseni, pako tui solofon pe mo ofa, tau ngāwe lai, ke lava mea koe ni o tu, pa tu koe pe nuisia ke lere neongo, lere no lo ngutu. Pako tui au ia ko whatongia pe niusi, ka kuha, nanga nā tolo promote tau tau. O promote tau tolo hea, he tau whaunga ngāwe, tau ngāwe. Te mausio, he i kaia hatahaya e ngāwe e lea. Ko taha katoa pe uta e ngāwe, ko ia kulea, he kua. He koe kia ne mea nau whai. Ko ne mea pe whai, ko no whakasiosio mai kakai ngāwe, ke whao haloto kovi, ke whao hamea ke tararia no elelo, fie iloa, ke hoko mai ke ope, ke nerea, ke mea ko maalunga ai, ke lava ilo ia ia. That's what they do. All this time, ko mea pe kakai kau whai. Ko ia ko kore at ka teki motol. Oua na mo focus, ya ngai ngāwe pehe, e tu wat ko ni tau focus e tau ngāwe. Tau whai tato e tau ngāwe. Tuku mai, ke teki mautol ke mau whai, a hono tanumaki e tau lepa, ke lava foki ki loto katoa e pa anga ka lava ke ha, ke reimburse ownership. Ho mo capital na lava o mai. Ke tupe. Koutui, koe, kai ke toi aha mea te umanatui, ko ngā olaki ke ko ngā no pa koutui ko lava o ate whika, ke lava ko mosio ki ai. Ko mea ke he lewa ko polo kalama kati a kropolo, ko polo kalama kati a kropolo o ku o whaia e a topule lulu, pia ko e topule lulu ko wikeni, o ku iai ai fiu fatfa. Ko e fuafua mea whakatonga e kati e topule lulu wikeni, ko e fiu fatfa. Pa ko e fiu fatfa ko e au tola pe wanoa, it's only $20, ai foi kite ke whakatau a kia. Pa te mo mau ia mo ngai taki kulupu. Oa, mo mai pe mo tolu ia o whakatau he time ko te uwhai ai foi laivi. Mo mai pe mo tolu ia whakatau ai pa lava ke mau. A mo tikite ai pa lava ke mo kau pe he lulu right there. E te mau whai pe laive he lulu. Ai ko fiu fatfa o mau kate wikeni whakatape mo tau mea kai o alu mo ia ai. O whiunga pe ia mo paanga e tah, whiunga pe mo paanga e wanoa ai kati ko ia. Fiu fatfa, kate a kropolo i weekend, time fitu, maasila PM, kamata i Thursday. Koi hoko, kono ui ai ngah chapter ko anda ko i kropolo, pa koi ngah chapter katoa nu anda i kropolo. Koi Inland Empire o Palestina a Siontovi. LA chapter o Palestina Tomhin Pau. Paramount o Palestina Suliana. Ko Santa Ana o Palestina a Wepi Pau. Palo Alto o Palestina a Oto, pia ko wheloto ke whakahato henga tek motolu, ko sikelita lahi ai American Tonga Global Diaspora, patoa ko Oto Fasolo. Pia ko ia une toi hoko ko Palestina o Palo Alto. Kalia Palestini ko Maria Pahulu, Peninsula ko Palestini ko William Tupou, Victorville ko Palestini ko Molonai Iongi, San Liendo ko Palestini ko Vaca, Pittsburgh, ko Palestini ko Son Fifita, ko West, Conda Costa kehe au pito enia, he ko Richmond o Conda Costa muia, West Conda Costa. Conda Costa ko Palestini, kai ke unknown hono hingoa, Stockton Uluaki ko Palestini ko Seemisi, ko Stockton Valley ko Palestini ko Lesieli Fisiyahi, Denver ko Palestini ko Kaylin Maka, Texas ko Palestini ko Sane, Alatu Mitchell, Reno ko Palestini ko Hilda Halangahu, Salt Lake ko Palestini ko Sione Aika, ko Provo ko Palestini ko Fatafehi Okati, Jordan ko Palestini ko Aso, William Yaso, Alaska ko Palestini ko Malia Maake, ko Kauai ko Palestini ko Salesi Kafovalu,
Honolulu ko Palestini ko Nisa Pascala, Maui ko Palestini ko Manatu, Seattle ko Palestini ko Fisiihoi Moi Moi, Beaverton ko Palestini ko Semisbete, Vancouver ko Palestini ko Vilikiole, ko Oregon ko Palestini ko Paaseni, Hawaii ko Palestini ko Ala Taumueanga, Arizona ko Palestini ko Avliami ko Inoke Eteaki, ko Maka Akiu ko Palestini ko Jason Harris. Ko katoa ia o ngahi global chapter o kukau ke globalo Amerikani o whiunga ia mo chapter e tō noa ko whamaloa te te motolo hono katoa i he lava mai he wike ko osi i he whalaite ke whai e tau polokalama. Sai, ko tuna menia hapai ana mo sioka na kamata hu ko osi ai o tokonaki mo whalaite mo tokonaki ko e o wike tolo. Aia pa koe nau foi item e ono, aia ko foi item e ono ko ia whakafuafua, o whiunga mo tola whamano tonga, ai pricing e ave koe ki ai. E toki lava o whaka totongi ai waka uriti, ke ne wholau pia mo e valwalu poinuani le ti o ki ai, i he wike koe e whai ai whai nolo, ke lava ke hiki mea e tau ngahi niusi, pia mo ngahi o ngongo, ke tau whanongo ki ai, pia e hopoki ai pe mo e wharekoloa society, o hawhewa i he ene alu ko ia i he wiki hono tolu, ko i o ngongo ia ke tuna meni ko a wawao. Ko i hoko ko te hopo koin mo isleri whare tui papai, ko whe mau ke make sure au pito heni, o ko sanga tangata koe talaki ke hau, a hai mo pa ke o mai mo receipt. O ko os ave katoa en ke polisi, a whakamoweu koe ni, i he taimi check in koe ke hopo, ai kakai katoa koe ni ko amanak ke o mai. O ko kole atu. O ka pau koe uki ke o mai koe fuhu. Ta whataha pe ta tole ka paka. Ta whataha pe ta tole ka paka o ai whaka ailani ai mea koe fuhu. Tukuange whare hopo e pārangi ke whai hopo ia. He ko au o ko hanga o whaka ilo a isleri whare tui papai. Nau laki whai pe a restraining order o whare pe ko i heni ia. Mo ne mea whai tā o koe ki aha ne totonu ke ne whai tā i ha mea tahi whareni. Pako ne tau pe ko ia ke ope o ha o ne toki hanga hualela aki. E tau mea katoa, koe mau lao ia. Koe invaded ia e mau privacy koe mau tolu, o mea koe nake whai. Pake trespass koe ia, he mau whareta e te mau ilo koe ke maunga ilo ko koe ia. So, na mau whai lele wa restraining ota ke oa nake toi hau ki heni. Pea ha, pake toi hau to ua pe koe. That's when nai ha, enforce e koe hopo. Koe inga koe ha, kuke mau e restraining ota uluaki, aki ho pehe koe teke serve koe ia. Pa koia hono whaka ilo koe ha, ko invaded e mau privacy, o hao ave e mau mea katkato o ave ea, mo hao ko taramai te ke te tā i au, mo trespass o mau office, you have no rights to come across i hen without permission. So koe hopo ia, waka pau waha taha loia ia te mo tolo mo kau ngutu pala, pa mo mai ke whakatonu ia i koe, he teke mo ua e kai teke tae mo ua. Ko uki koe kakai te uhanga ea whakaha ke whamau anga, ho mea kou whai ho uki koe kakai ke mo hau, they have no rights to come over there, e koe ke nau kau na te hopo. Paka pau koe uki ke tau fuhu, tau whakataha pe tau toke pāka, 1 and 1 iai. Tika ia o pito au iai. E ko mau kau tama matoi ofisi o tō atu, mutaulaka pe toke pāka. O te hea ki ange, o ange ke tio mamani, tau wango ke tau lau. Tau whakataha ka pāka, tau tamate ai osi. Ko hau foi, ko hau maloi, ko ne osia. Oe hori ke oke mea koe palangi, mau matole tō ngahe o koe ki ai, ke koe ai. Koe ia. Ko mea lewa taha whekau aku me whewhine koko, wai mo whewhine ua. Whewhine ulaki ko mi ko kelela, whewhine hano ua ko mi leti. Mi leti kai te ulawe ka te koe en, te utoki lawe ka te koe, i he polokalama ka hao. Ke tāpuni hongutu mi leki, tāpuni ke malu au pito, ona ke toelea ke mau ngawe, he te uhanga folofola taha pe o lai pere ke oso singa maari, te waiga e lauga senmiri, folofola lai pere. Pa te talano area ka koe kelela. Sai, mo whanongo mai ko kelela, na e kaua kelela, e kau investors koe a Australia. Whataha moriweri, koe sela, koe hai. Sela, koe, nau tolu katoa, to irea, koe sista to irea, una loto. Hai whana nau kau katoa,
Ya wa ke tai ku ko ha ko kai ke na lava matu waki ko mea ko kamata le ke na taki pa mo pe hete taita pe ita fokia pa ko fu container asteria o ke fonu ha ke pe ko tu ko e tolu ko fonu ma wa fu tangai ma pe wa fa afe a fu tangai ka to ko he pa ko mea ko fai ko ke na mai na to ave pa ko sto tonge mo so ka investors ye asteria ai ka wa Queenslandia ka pe mo meri po ane ai ka wa pe mo sene ai ko fa ki konga pe na ko ma va he sai pe na ma vai ka ko fe fine ko ni Tale kamata mea katokato mone hau pe fine ko ni fai pe fa to mai pe mo kote fa palang fa fe poto mai ko kate au mo tala mai ha mo ha pe na ia mo chat room na maui ai Victoria o vale pe ko fa ne mea katokato pe ko ni hau lau mai ke lau pe ke family ko solofoni tala mai mau e tupe hono fai e family ko solofoni o mau ale ko te tupe pa mau repetition e tupe he nau ai pa ko ita kakai pa ha mo kai pe ke urea ko ne fe nga foki ke ulava ke hanga e o to o family solofoni o fai tutu ni ka fai ngamia ke mau ka ko soa tare kamata family solofoni me kamata ngawe koni muy pesete te au ya te au mo bloi olo pesete te au e fini kon kolesi e taimi ke taimi mo na tamai ke fa tontonu e pe heri la pe na ko ngawe ke fe o fa akipe o hange ha to ko wale sie ko fe lawa ta kale sen ko o hoai ko fe lawa ta ka ko o wale sie ai o ma pe he mo le sie taimi ka tal ho ta aki tal ho no fo lau ke family koni tal ho no fo lau ke ba ko ta mai ko ni tala mai ko ta mai ya ko ave na certificate o tau ho fale malolo ka fi ha le seria mo me au ham tal ho fa we ko vi kai pe ke lava o hu mai ka te ho fa we ko vi kon ku ke hopo mai ke hope sai ko va he ni fa no le ka telinga ko investment ko na fai ko i he ha ni investment ko na fai ko he ngowe o ka ke tu ya ko pa anga he ko asi mai fa matala pa anga na ate riweli ka te ko pa anga ono afe ai ko fa kau na hanga riweli o totong ono afe o totong ono afe e na mutak tolu afe sai ko va hele van na totong leva me american anga investment kato ai mahalo ko to fa pe to nima na ke fai ko he muy ke te au pe to kon totong leva e na investment ni me american pe transfer leva va he o ava na va he me ai sai ko va he akele la awa fito maasi pa nga tolu afe hivangea tolu noa. Aho tolu e peleri, pa nga wafe ono ngea wanoa. Aho ngofulo e peleri, pa nga fitu afe valu ngeao. Aho taha fito e peleri, pa nga ono afe. Aho wafao e peleri, pa nga ni mafe astereria. Koe vahe ata pena kelela o tokiai, ai ngahi to'o ai. O kwa elema moe vahe ene faena, fe ungai moe pa nga faafe, ma tolono, investment si siien. Pe ai moe vahe a ene brother na fe ungai moe pa nga ni mafe, ia mo vahe ene tahine ko hai ko ale seri ene tahine e pe hoko ko mo tapuni ke o eke at ka katoa ho me ko na mauna fe mo tahamano ni mafe fiha ko ani ne ta e kawai o tupe reduplication ko na ke hanga ko o fakatau ko ma ho family si o ki ai kelela si o ki ai ho matapisu si o ki ai pe wai ha mole ai ha mole ta ke koko ai o tanga Kameo ke koko pe he taka yo lai fa matala ya amo ya. Tuku ai pe ia kon ko os fa matala te fe ala ke por kalama pe ko kole fa mole at ki asteleria kato. Ye fe ala ki ko ni ko so watu hoko ye me fa nga me kon na mau hanga fai o fuloloa o structure effort nia. E kai ke lai apolo hata ya ke por kalama ko ni na e hala ya me kamata anga pe kai ke mau ilo me kamata anga ka mau fa hoko pe na ikai. He na e osi tawe ka kai ke ha ke foi palomesi. Ha uleva koe kelela ke tala o ke vahe ai o mau osi ilo mau tole kakai ne kai ke a o ke palome se ngawe tupe mau ilo mau to and it's our responsibility to pay the ownership of those people kai ke te fai ngawe tupe Australian ka leva ko mau no license kai ke te fai ngawe tupe New Zealand o leva ke mau no license ko ne mau ko ya to ki hu ne panke ke ya ne investment ke ma vahe me scheme and then we take a panga kakai ha ho palopalema ke ha tanoa ke molere takai hola talanoa takai hol he me ape ke mo ilo mo wo ko por kalamana asia ko ya ke ma o ha mo practice ya pa mo ai pete mo lava ai pe ha kai muy ate tek motor o ke si o ke ho mata he ko ho va na ya o investment he mani o ke mo ufiki ai hala tata ka ha me ko ko atanga ha me ko
kati mai ho lau kati au mo ha e ku kai e paanga hai paanga ai ko paanga una loto mo paanga a hai ko hono to ko wa ko fa o ko he container a tangai ko fango full tu puai ko ha me ko ke tala mai ha feitu ke aviki ai tala mai ha feitu mo kakai ke na ma hai ya to ai ofi o aviki ke fata na o mai ka to silini o alu ka me tano ai o ho tanga fe ka wa mo me ko ya albe ko ta malanga fa lotu al mai ke fa ku ke covid e ku kan ku ha fula kulea kagoia kainga fra osi o ko lea tu heni baba o ko kole fa mole mole ka te moto ka pau ko fai hanga ta fe unga interneti ke ne mau ka kai ko falala ke na hoko ka fa fonga baba una ko kole fa mole mole ata ko e ku fili baba saya piukala tom fa paya seli to kala Pate unofo pe ya nau tolu, pate unofo pe ya nau tolu, pate unofo pe ya nau tolu. Neonga ngai fe hala ki kato ko ni koko. Ko kole fa mole mole at kapagu ne wesia. Credibility e kakai ko ni ke na hoko ko whakafofonga, ko uhinga ko ku kawai. Kapau na ya ku ki aunga. Ki wawa una. Amo ofa. Ogo ilo hue ngai mea fo i wawa una. O hue kau fatau paanga. Kakai katoa ko ia ko ke na mausia na tol. A hivi ngawe o tolu ko no ko oato. Na ko kole fa mole mole at kapau na ko hanga o mau. Teu filia kakai ko ni ko kole fa mole mole. Mo no fo he kakai ko ni ke na hanga langa wa una. Mo no fo he kakai ko ni ko kakai lele ia pa ko popo. Ka te na tol mo langa ngawe ko ni. Ka ba tu ponga mo alu ko au. Mo fra mole mole yang ya. Ko to fo ha fe fine. E ko tu te tau toki o mai ke fra mau e tau ngai tono no. Ka ko tu. Baba. Na fai oskia verenga me ka to be. Ne kai ke te ala wa sio ki hema mo sio ki mata. Ne kai ke ha sio ki lalo mo sio ki olunga. Nai kai ke to ya fili manako. Osta ha be ia na fai ake. Ko tatu se va kai hakau. Tuange mu. Tuange. Sa pulu pe fono ko na ya va. Pato lele vaka. Muno fo ma. Saya tom fa paya. Sel to kala. O va te tek mutolo no ko to poni ko tu ye ho ko por kala ma poni ko fa malala. Tek mutolo no ka to. Tu afat. Monofua. Bye.